Se pojavila 1996. Vi ste to propratili, ovde isto u Konaku je to bilo, Hajka, zbirka poezije. Prve tekstove sam objavio u Razvitku, 1995. godine, pa znači onda ide Hajka, pa onda ide 1991. moje viđenje rata, memorsko-dnevnički zapis Vukovarskog fronta, gde sam bio, znači, kratko vreme, 1991. godine, sa mojim ratnim fotografijama. Knjiga se nalazi u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu. 1994. ili 1995. godine je delegacija Kongresne biblioteke iz Vašingtona dolazila u Narodnu biblioteku Srbije i onda su preuzeli na osnovu nekog ugovora sve tekstove koji su u vezi naših građanskih ratova i tako dalje, tako da se i moja knjiga našla tu. Knjiga se takođe nalazi i na poznatom ruskom sajtu Art of War, kao jedina knjiga na srpskom jeziku. Dalje sam objavio, znači, knjigu Zid, pa knjigu Žena na točku, pa Moja borba. To je knjiga o ekološkom pioniru istočne Srbije, inače mom pokojnom dedi, Svetislavu Miliću, o kome je snimljen dokumentarac RTS-a koji je dobio nagradu Ujedinjenih nacija. Šta dalje da kažem? Evo, da li je ovo što si nas sad podsjetio i na tvoje početke, da li je sve to rezultiralo ovom knjigom? Da li je naučna fantastika ono što si od početka voleo i želeo možda da pišeš? Znamo da su tvoje interesovanja i prema pesništvu bila i prema likovnoj umetnosti, ili sve to želiš prosto i nadalje da svaku ovu oblast radiš onako kako ti... Pa ovo je bitno da kažem da SF zauzima samo deo mog stvaralaštva. I to